Znate li šta je ovo? Ovo je lampa ili koja se može transformirati ovisno o vašoj kreativnosti. Dobila je prvu nagradu u natječaju Hrvatske obrtničke komore i Zagrebačke banke Zabinu donaciju godine. Sa mnom su Tihana i Filip, dizajneri Studija Grupa. Tihana, otkud ideja? Kad smo radili idejno rješenje, crtali smo i velike i male viselice, šarene, monokromne i u principu jedini način da ih sve nekako objedinimo je bilo da napravimo modularnu varijantu. Tako da smo definirali 6 elemenata od kojih možemo slagati sve te opcije. Cilj nam je bio napraviti tradicionalnom tehnikom suvremeni proizvod i to je zapravo Jelili. Kada i gdje ću moći kupiti ovu lampu i da li ste puni narudžbi? Pa imamo stalno upite, jako puno nas ljudi kontaktiraju i arhitekti, tako da smo zapravo primorani što prije krenuti u proizvodnju. I već u studenom će moći biti dostupne Jelili lampe direktno od nas, a i moći će se kupiti u Modus Design Shopu od Kalčićevo i u Interiju u Ilici. A priču o ovim mladim, uspješnim i kreativnim ljudima pročitajte na portalu Domosfera.hr.